Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re tla reading ya rena ya today. Reading ye ke ya Lehono, a message for today. Korna molaetša o re kry-ago ke molaetša wa mohuta mang. Molaetša o bolela le rena o reng. Molaetša o bolela le rena o reng. Surrender. Surrender. Sanctuary. Okay, ke molaetša mmedi ye ke tshwerego Lehono wa mathomo wa re surrender, wa bobedi wa re sanctuary. Okay. O bolela ka surrender, o bolela ka dilo tše le gore e ka ba le mathata e le gore o na le ona ka ra bophelo. Nako ngwe bošego ga re robala gabotse, ga re lore ditoro tše di botse, re lora re kitimišiwa, re lora bathakati, re lora dipuku, re lora ditoro tša go tšhoša, dilo tše di bitša ke di-nightmares. The minute o ba le toro tša mohuta o tsebe gore go na le something se le gore a sepela gabotse ka ra bophelo. O tsebe gore manaba a gare a tia maatla, ba gare ba plana ba nna le kgotla ka wena, ba go foša ka meleko, ba go thakata. So go ra gore go lorile toro tša mohuta nowe ke patametša gaufi le mangelo a gago. O bolele le bona ka manaba a gago a ile gore wa tseba le le gore ga o a tsebe. Gomme o ba kgopele gore ba lwe ntwa ya gago ya semoya, ba o thuše mo ntweng ya semoya, ba go fe maatla a go lwantšha manaba a gago, ba o fe maatla a go rapalatša manaba a gago. O gopole gore o ka se bolele mangelo a gago, o ka se bolele badimo ba gago, o se gabotse mo mmeleng wa gago. O ra gore the minute o e ba le toro tša mohuta o nowe, ditšatši a le re go hlaba, and then o hlape kore lo ka dira such a simple cleansing, a simple normal cleansing. O ka šomiša letswai, o ka šomiša diwašo, o ka šomiša letšo le gore o bona o ka re di ka o tšwela mogola. O ena le tša go tlola tša protection, tlola ka tšona e le ge o ke tšhireletša from manaba a gago. O re mola o feditše, o bolele mangwele a gago ka yena pononela o e bonilego, o ba kgopele ba lwantšhe manaba a gago, ba go thuše go lwantšha manaba a gago. Okay, ke na le molaetša o re go wena wa re sanctuary, wa re wena wa re take refuge in my grace. It flows constantly from my heart to yours. It shall clear your way. All things are more manageable when you lean in to me. Let your way become easier. So ka this card ya sanctuary e sa tlaeletša godimo ga ene ke setse ke boletše ka yona. Ka ra bophelo re na le mathata a mantši, ka nako ngwe na le mathata a tšhelete, mathata a dikoloto, mathata a la gore ga o kgone go phetha dilo tše o ratang go di phetha ka ra bophelo. Go ka nako tšengwe dilo di le promising, dilo di bontšha ka re dilo mabati a tla bulega, dilo tše tse tla ka ra bophelo, but out of the blue mabati a la tswalela ka dilo tše la dipalle go tla ka ra bophelo. Ka baka la gore re le batho ga re nke re ke cleanser, re le batho ga re nke re ba le mokgolo wa gore re ke thute go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo, re manifeste dilo tše di botse. Ene re le batho ka nako ngwe e ntšhi re a lebala gore kana ga se re ke bope, ga se re ke bope, re na le batho goba motho yo a re bopilego, re na le the creator God, ra buša ra ba le di-gods ba ile gore ba ile ba ba le mokgwa wa gore bopa le bona go na le ntho ba dirilego ga ba bantši ba re bopa re ba gona mo lefaseng. Ka nako re na le mathata re lebala go bolela le bona, they are our creators. Therefore ke ba se ke bona ba santse ba re fe maatla a gore re kgone go imela manaba a rena, re a defeate. So go bohlokwa gore o dire cleansing ya gago, o fetše o bolele le mangelo a gago, bolela le your ancestors, those who are on the guides, ba ba le go mo kganyeng, ba botše ka mathata a gago, ba kgopele thušo, ba kgopele direction, gomme ba gona ka ra bophelo ba gago ba tla go thuša ka monya ka go thušo ka gona. Ke molaetša wa rena wa today. Ke a leboga.